Season 2 ni winner Unka. Bloom's Mighty Ria! Let's welcome Bloom's Mighty Ria here on the stage. And Padi Odoro Bono Prize Yafana Bagay ang nunginahanay sini TTAAD sini habang ni CEM Sir Purnochandra Jamatiano. Nunginahanay sini sarna yang obus kang opana bagay sini winner no prize money with scrutiny chabi tay logiwo kaisa trophy and the scooty. So Toto Yapakorwan, come on please everybody. Bloom's Mighty Ria, the winner of TIPRA Idol Season 2. Odorowo Belay ka hambay sing TIPRA Idol Season 2 ni winner no sing prize yapare rakha boni yagulo no padingay sing second sing Odorowo first runners up no sing Saimalene tai Sinilene. First runners up Unka. Any guesses? First runners up Manka. Ananta Jamatia. Come on, let's give him a round of applause. Bono prize Yafana Bagayang Numinahanai Sini Barumgunang Shuhel de Burma EM ICA Sports and Youth Affairs. Sing Joto Yapakorla neighbor, come on. Belay ka hambay. Bongka isini first runners up. 1 lakh rupees kaisa trophy logiwo. Boni yagulo 48-inch TV botini manglaka piaba saleni yagulo. Abo yafari rizangnai boni thaniwo. And second runners up takutai book song. Any guesses? Second runners up boni mungai Ashmika Deberma. Come on, let's give her a round of applause. Bono prize yafana bagang nunginahanay sini buskango Sir Ravindra Deberma, EM Education. Bono nunginahanay buskango. Pari sing joto no Yapakorla ni borni bagay. Bongkay second runners up TIPRA Idol Season 2. Belay ka hambay. And so Odorowo sing taklay kebono kibilia. Tai koroni nonobo. Tai koroni nobo sing renai henino saitok laika TTAADC hapangno belai ka hambay marwo. Kebono khasubailia. Top 5 contestant no je chukti je mansak joroti norokbo kaham no khlaika hanei borno je manmani yafalainai Odorowo nungina hanai 4th position no Dinesh Jamatia. Come on, let's give him a round of applause. Bono prize yafana bagay. Bono prize yafana bagay ang nunginahanay sini Boromgnang Vishwajit Koloy MLA. Bono ang kuene yang osako dangso paina bagay tay boni prize money no bono yafare na bagay. Sing joto yapakorla ni please joto ni bagino. Kebo khata thidi kebo
जतननो जों खासोबाया तैखै बरनो चुबाय रहनानै चाइटक लायखा बनि यागुलोनो फादि नुइन हालायनाय सिनि बुसकांगो Nafuti Jamatia. Come on. Fifth position. And Bono Tesana High Yapana Boyan Koina Sini TTAAD Sini CEO IAS Sir CK Jamatiano and Koina Yango Danso Buskan Penabagi Tayo Price Manino Bono Yapari Nabagi. No Joton Nukana Bono Sin Kevano Yak Buksa Klalia Taklani Salo. And Aba Haikino Taklani TIPRA IDOL Season 2 Sing Paitago Sing Pailika. And so no Jotono Beleka Hambai Marwo Sing Ankone Yango Sini Sarsono Sinadong Sono Judges Rono Bankone Yango Dang Sabaskango Pinabagay Sini contestant Rono Kone Yango Buskango Pinabagay Dactically contestant Rono Yango Buskango Basaka Beleka Hamai